sakit. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangguman na muharram Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo Diyosan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasay. Insyaallah ta'ala waktu ini kapag bahagi-bahagian na ito in nikmat sa lagu-lagu din Allah subhanahu wa ta'ala muna pagpatumtum piatumtum ni agama niya agama Islam na waktu ini yari in guru na ito amoy in lang tagsuko sinamoy in waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mendimihil katut tanim pengajian supaya amoy in kaayaran na to marayaw in pagkala sin in hawawaran na to paamin tungod pa ini hikalupas sin amal sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini yari siya dimihil katut tanim pengajian amoy in biyeta doon hay nilaw niya sa ini bugat-bugat atau sa laggo-laggo biya mga kapiliguhan sindila. Insyaallah subhanahu wa ta'ala di na ako magpalukay karena biya mga limiyo na in waktu ito tukbal ko yung guru na kalasan wayro na ruwayng dan ka Sheikh Mahir Rustam wal yatfaddal siyadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasdeng sanglit iban puji pemahasid sinahating di Allah serta salawat iban salam ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munain biya sabutun tani antawini dan di halong sin kitab in agi sin muallif bayan azim khatarul lisan kamuin manunjuki sa lagu-lagu kapiligduhan sindila dakun biyayta ki riwayat hi Abdullah bin Sufyan an abihi qal qultu ya Rasulullah akhbirni anil Islam bi amrin la as'alu anhu ahadan ba'dak. Nah ini ya inagi si Abdullah bin Sufyan riwayat din kanama niya namun inagi niya ya Rasulullah namun siya hindi ako hatungod sin Islam sin pakarajan sa lagu-lagu hatungod sin Islam di na ako mga subo hadukain papuas din kain qal kul amantu billahi thumma istaqim qala qultu fama atqa fa'awma biyadihi ila lisanah. Nakita niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam pamungkaw amantu billah para siya nakafa Allah ta'ala pagubos magpabuntol na kaw unuin pagyan nun pagbahasahon namin sa buntol-buntol na atin na in sa lagu-lagu pabuntolon amo na isyara kilo si Rasul sallallahu alaihi wasallam liman niya harap maun padila in hadis ke riwayat Imam Tirmidhi iban ha Imam Nisa'i iban ha Imam Ibn Majah. Mga palanggungan na abang Islam aong pa hadis din kan Uqba bin Amir naginiya ya Rasulullah man najat o Rasulullah lang niya biyari namuin kasakses sintao kasanyang sintao kadauhat niya sin kasanyangan minagin niya qala amsik alayka lisanak wal yas'aka baytak wabki ala khati'atik. Nagriwayat kay Imam Tirmidhi inagin ni hadisun hasan inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam pualong niya in dila mo uwas sa tiyan niya bihan in maksud long sin mga kaibanan kaulamaan na mo in paluwa ka in bay matiyan niya upon ka magkuripot na katuan kaya na magbihil ka pagkaon panaiban mo pag-aturay sa pagdaigbahay mo kalakihan sila sin mga yadto iban
na subay kautuod magpulo lato tumangi sin kakahinang mo kangian sin dusam. Dain ha mga nasabot dain di hatungod sa Diyos indila katan. Hatihan niya indila mga maastay manghud bang di mapaakad haaturan sinsara tanto mahinang sabab ikazuljana amanusya dain di pahadunya labi luwa na adlaw susungan. Dain ha mga tao bang siya mabaya dah madauhat niya yung kasanyangan muna-muna niya subay niya mapupuin dila niya mapaakad niya haaturan asyara si Rasul sallallahu alaihi wasallam amunanin sa rayaw subay hati yung sintiap-tiap siula kandaing kato tanim pangbiyaniin in pagpabuntol sindila singkita niyo makad doon haaturan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In sumuno din ha mga nasabot biasin hadith din kan Muadh bin Jabal inagi na ya Rasulullah ano akhidu bima nakul ya Rasulullah nulong niya mga binsa na ba kita atau kan listahum ba katu atau akan magbusa ba kita singkatan panguno mga bisarata inagi kaniya si Rasul sallallahu alaihi wasallam sakilat ka ummuka ya Ibn Jabal wal yakubun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis kiriwayat sa Imam Tirmidhi, Imam Ibn Majah wal Hakim in aghihi Imam Hakim ala syart syaykhain. Natin na in hadis syart biya na kan Imam Bukhari iman kan Imam Muslim. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ibn Jabal, Muadh bin Jabal, long niya uno ba katay sa kilat kaya wala na tong sugi. Bang niya tayo sa kaula-ula, long niya biya mga gam nakaw na pula. Sa kaula-ula bihat to. Gam nakaw pilak sinina mo. Inkabtangan niya on mabisa. Sabab sin pangasuyan to. Ang panya siya mabugat, landuin bugat niya. Ang pasyugpatan, wahal yakubbun nas fin nari ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Upun kalong niya, ingkamatawran manusia. Kaya tilakbo sila paapinarka, bukun na nauno-uno. Malaingkan doon din ha mga lagbis sindila nila. Amuyan to yung sinug niya mabuntun. Bunal niya hatian niya suway rin maksud indila singkita niyo mga maas kay manghud suway tuod puun marayaw suway ayaran marayaw kapuas din haon mataod pa din ha mga kasahabatan imian biya na kanip ni Mas'ud inagi niya sapahan ko fa Allah Ta'ala wayrun Tuhan mapatut magtagit ko ng malingkan siyara wayroon nalong niya sa laggo amin kialabayan niya malukay siya halom si jijila mo na yung dila niya then dila niya ni piupo niya to nabang ko piupo hati na long jil ka kata ten na suway po hindi la ini suway kita ni maayad biasin hadis Bukhari o Muslim in tao habang di siya magtali sin bisarahon niya magbisara sa siya haway pagtali amunad tuin mahinang sabab ikatilakbo kanya paapinarka jahannam in layo niya bainal masyrik wal maghrib. Subhanallah. Mga palangguhan na agama Islam madto kita rin ha mga hambuk din ha mga sakit sindila sabay mapupo singkitan niyo kapiligruhan dakula pa mga sila bariman nangapoy fa Allah subhanahu wa ta'ala amuna intau ilagtik niya indila niya haway ruun puspa ida haway ruun long tabihan malaya ni katanaway ruun panglamod-lamod niya in mga ini mga palanggungan na agam Islam suway mapupo singkita niyo indila tanyo sabab piligro landuin kapiligduhan niya
bang tani usalon indila tanyo hawayroon kabtangan wayroon panglamud-lamud tani. Sabab ito, matawad na imano siya, ikatilak mo pa pinagkaadyahan na magbisara sila wayag. Magbisara sila wayroon panglamud-lamud nila. Ang kanaon waktu, sampay kasuran nila nagtupot din Allah Ta'ala manjari yaon numusan, sampay sila makausal na. Naon na tao imiyan, al-abidu wal ma'bud wahid. Katuhan, dahin hamugin mo, dahin hadila. Ini pun iwan sintagipun hambukda. Subhanallah. At ningguan niya, in Tuhan, bangbiyaon 7 billion in manusia, 7 billion din Tuhan. Sebab na, kau Tuhan, Tuhan na isab siya, dahin haun mo, dahin hadila. Makaptangan bihad to, subay maayad, in manusia. Amuin ayaw na, magbisara, pangwayroong bialong ta mga panglamud-lamud hapakaradyaan bihad. Aw lisad mga manusia, magbisara, amuin, magpalawisin bisara. Pagtagon sin Arab, kudulul kalam. Ini din na mga sakit sindila. Kafilig duhan hadlaw susungod. Magpalawisin kabtangan. Na yung mga ini, mga palagwang na kami Islam, pag ano namin, wayroon na lamod, di nakalakihan, bisarahon pa. Kudulul kalam, pagtaka Arab, yung mga bihan. Niyon, mapilig din. Subay mahali inbiya kita niyo nagdara muslim fa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod din naman kapiliguhan amuin long ta al-khawd fil batin. Amuin in tao maun siya long ta lumamud. Pamanga sila amuin kakahinang besin mga maglamud-lamud kay musugiman sin babae ha tatwan. Magbisara kat tumari usawang bihan madali sa kumur, amin mga mag-inom mga tuba, magtubihan, mano siya, lamod banto. Ang mga magkabtangan, biyan, mga makamak, pusa kami ginis ng pagbisarawan nila. Kung sa lunan nila na manuisuy kat tubihan, tumbi kat tumari. Mga yan, paglingkod pa mga sila, amuin nasabot yan to. Amuin ito pagtagon sin mga sila, bahasa Arab, al-khawdu fil batil. Amuin ang waktu si lumamud kaw maun pa mga pakaradyaan wayrong puspaidah kabatalan katan natin ang mga ini suway halian singkita ni sabang kayo maglamod din si mga bawai iwan si mga magiinom bihan uy nato paggorohin pagbisaran din doon yun gatuhan bukod na marayaw haakam Islam bihan mga panahon haakam Islam. Insumunong pa dahil mga manag kapiligluhan niya sakit sindila suway ayaran pupuon singkitan niyo amunain wal maraa al maraa wal jadal at yan napag-discuss ini mabaya ka kau patindukan sin Allah subhanahu wa ta'ala bahay hataasan sin suruka nasuway mo tuan igan in pag-discuss amin mayroong puspaida tawag matawa sa matawag ma-discuss ha katuan biyaunin ni Manos siya subhanallah suway siya kawayaan niya siya jinistaring ma-discuss kanya sa dyan makad na hindi lumukay magkakabtang kau kabtangan di mo din hadila mo sababan ikarugal kay mo sintuhan. Sabab ito mga palangguan na akong Islam na suway manusia mahali na mga bihad halian in mga pag-discuss hawayroon na puspaida aon lumuway di na maawon pa yung pagkaluha antara sila amoy sampay Muslim and Muslim makapagkalo sila sa wabsing kakahinang nila amoy din hadila nila. In mga sumuno al-khusuma, manay ni in mga tao ng tabihan, maglag siya sindahan, mamisara siya bang biyarin, maawin pagkalo nila. At magbisara, hikarukal, hasupay madugal, dumugalin niya, hasupay niya, tumayaw kaniyang kata namin, lumag sa sindahan, amin maawin hikakangi,
haantara parsupatan sin Muslim iwan sin Muslim. Mga ini subay mahali in kita niyo sababin ini mga palangkuhan na akong Islam amuin subay halian sa sakit ini sin dila sin kita niyo. Iban din ha mga sakit amunain mga tao magdarara wisara mga ini halian amunanin mga tao malayo sila maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam adlaw susumun pinaglit si Rasul sallallahu alaihi wasallam inna abgadukum ilayya wa ab'adukum minni majlisan sarsarun ini kami mga magdara suyo na may mga tao malata yan na insarayaw-rayaw ang may tao kung siya malata ang kanay sabin hadis na may amin bang yung kabo ni Arba'un Nawawiya audit hadis manunjuki palyakul khairan aw liyasmut kung namin malata ayaw na magbisaraway pus pa ida on waktu pina sinagikain na bang muli makunturin dila sing kita niyo ini na tanto mahinang sababi katilak po kato kanyo pa apinarka jahanam pangon dapat mamisara kita niyo sing kabtangan marayaw sadya kataan ayaw kita niyo mamisara sing kabtangan mangi in mga yan to mga sakit subay halian sing kita niyo na maong patod din ang mga sakit sa lagko-lagko kapilikuhan piligro dakula to kato kanyo amon stama tanim amoy ni mga subay jakahan amoy ni jiwajatu hakauman iban pa mga pamaybay sa mga Muslim amo na yung pagtaron al-fahas was-subbu wal-gada al-lisan amuin biyayta ang si Rasul sallallahu alaihi wasallam iyakum wal-fahas fa inna Allah ta'ala la yuhibbul fahas wal tafahas atihan na ini amin mga tawag paningga din kato na nakamatauran subhanallah bangko matto ko pakauman sin Muslim sin bang sa suog iwan sin mga sila bihaon kamatauran din dahil sa sambuangan papasilan pasug patawi-tawi bangkaw magkakatto pakauman sin Muslim makarungog kaw tuod imumungan mangifas pagtagon amo na yung magpaninggan magyan ha anak iro ini baboy ini subhanallah kamu ini la hawla wala quwwata illa billah in mga ini amo na ini ding mga sa lagbo-lagbo kafiligduhan sin dila sababan hikatilakbo kato tanim papinarka jahanam bukon hat bihadto sababan hikatangi sin mujtama iban sin long paway iban sin long sin bay sin kitani ati ko may mga anak bang makapagkalo ka kita magpanayam bang wala nagsulot magpaninggan la hawla wala quwwata illa billah how sila ni nagakawa kati kuno duaan sin tao inanak niya baboy ini baboy haram usian mo inanak mo baboy mabaya ka inanak mo mahinang baboy mabaya ka inanak mahinang iro duaan sin tao inanak niya kaya mo ini mabaya ka inanak mo mahinang kahog la hawla wala quwwata illa billah mga palangguhan na ang kami Islam suway in kita niyo hali biyata ang kita niyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi ini hadis kiriwayat Imam Tirmidhi inagini isnadu hasan bukun sifat sin beriman amuin mga tao magpanukna bukon sifat sin bariman amoy magpanukod-nukod usin bukon bunal wayroon din sa mga sifat sin bariman magpanukna magpaninggar magbisara sin bisara mami in mga ini kalangkuhan na agam Islam suway halian sin kitani ando bang aon bang sa marapat ayaw taniyong suknanin kaanakan taniyong ayaw tanyo iyan ng iro, ayaw tanyo iyan ng baboy, ayaw tanyo iyan ng kahog, ayaw tanyo paninggaran, intay banggod tanyo Muslim.
Sa intaw magpaninggal hatay manghud niya Muslim biarap sin paninggalan niya ina niya. Sabab mamaus yan. Kana sa piyanglangan sin sara, namumong kawaama sin tay manghud mo Muslim sabab mamaus ingkugdanan yama mo kanina mo. Pag-uusyat to, di na lumugay niyan. Bang maunay pakla na kriya nati, pahindwahi, silmangi, yung mga kaibanan, matay sa kan. Aming bisa na mga ikataan na nila. Yung mga ini, mga palang mga akam Islam, suwaitan yung kajakahan, na biluwa na bihaon ini, yung kamatauran subhanallah, mga kamatupakaman si Muslim, makarungog ka yung kaanakan, elementary, pag grade 6, pag grade 4, pag grade 3, pag mayhat na maninggan. La hawla wala quwwata illa billah. Mawaya ka mo yaini ikaw man sing kita ni. Maunin mahinang tayo ni, suway mapupo rin halong bahay pa. Ando, bang kita ni mawaya na dumayang kaanakanta ni maigin mga pagpaninggan ni, pa tamungin sila sin pangadatan sin Islam. Amunin Hindu kanila in mga magkabtangan biya ini malaggo in kapiligruhan niya atlaw susungon iban malaggo kapiligruhan niya dahin di pa hakauman ahula iban halom simbahay. Mga ini mga palangwan akam Islam iban ayaw kita niyo magla na katay magbutan niyo suklaan ka nung simbangi ini katan yang laman sinsara. Ini kataan, malaggo yung kapiligtuhan niya. Asabab ini, akong pakaibanan tao, manginduha pa baran niya. Yutukan dawan ako. Masipak paintiyan ko. Mustak paintiyan ko. Yatin pagtago nila, expression nila. Subhanallah, dua mangayo patuhan, induaan niya, bang man magpasipak intiyan niya. Bang man siya yutukan. Ito ka nilihat na. Suknaan mo. La hawla wala quwwata illa billah. Kan na ba, di na kita mainuino bang mayta in kauman sing kita niyo. Nagkangi-ngibhin. Sawab din hatila sing kita niyo. Ini papasampay katahan bukon marayaw. Ini panuwi suwi katahan bukon marayaw. Katang tumbi kat tumari, limot kat tumari. Natungtumon sin ako, iban sin kamo mga palangwa na agama Islam, amo na sa ini in susungon, jumato na adlaw susungon, wayroon nakabakan mo, wisra kaptangan, marayaw, maanunot, along sin kauman. Sa may tiarbiyatan niyo, indilatan niyo, kataan amo in, hilagtik indila, pahukon aturan sin agama Islam. In kaibanan, indila nila na luwain na. Ipag-usal nila na pagkukun na rayaw. Aw mga tao, usalon nila papagkalang. Indila nila. Gam namang kalangan namin marayaw. Kalangan namin mga mami. Subhanallah. At yan na ipag-usal. Sin mga tao indila nila pagkukun amin. Aw kaibanan, amin usalon, indila, amin pagpakatawa, wirong puspa, ita maglawag story, sinbukon amo. Ba't sadya kumatawa, iniwan niya. Yung mga ini, ang hadis na may ka, la tumari akhak, wala tumazi. So ba'y mahalik, nakita niyo, ayaw tayo, pupunta niyo, hindi latan niyo, salong tayo sadya pamarayaw. Amo sa ini, mahinang sabab, amin, sabab sin bisara sin kita niyo maunin pagkalo antara sin kita niyo. Sabab sin pagkabtangan sin kita niyo aw waktu Jumato papagkupur-kupuri antara taniyo. Aw waktu madibayad kita niyo sabab sin dilatan niyo. Mabahagi kita niyo ni sabab sin dilatan niyo. Bahagi ni kwan nini. Siya ini beni. Nah, din doon tumagna din hadila. Kitaan nyo yung kataan. Aunin sa baban. Naunin karadyaan nung nasabab sin pagbisara. Pag-amin, pagbisara sinansipak, pahansipak, paglugtol.
Bugbugan sinasipak, imbis sa sinasipak, bugbugan sinasipak, makapagkano, maunin pagbunog, yunui, biyak na jima turo na hula sin kita niyo. Haulo timak na, dahil hindi hadila, sin tiap-tiap sulakan dahil kato niyo. Sabab ito, mga palangkang haang Islam, usalun sin ako, iwan sin kamu, indila, sin kita niyo, paagaron, pinturoon sin kita niyo, paagaron maun, paaturan pasara si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In aqila sin aqila na hadis, inna ar-rajul la yatakallam bi kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi an-nar. Subhanallah. Aw nang muktao magkabtangan di siya ambok na kalimah. Masya Allah, ambok kabtangan, ambok kalimah. Magtali siya lang nga, asal daway ron na ba ito pusing isa reto kira. Mahinang sabab, ikatilak ko, kay mutuan pa apinan ka, jahannam. Layo na, berin nun natin sin, sabihin na karifan ka tuan. Usog nito. Kapituan, layo kapituan tahun, layo. Subhanallah. Hambok dekat tangan, hambok kalimah. Ubus kata lian tawai rumpus paid. Bisa aja intau mengayu yaun. Dan hadila niya. Apo pauli apa? Dan hadila katuan. Nah mga kaptangan nga tuwang ko rin makapagtawad sirik patuhan. Nain sirik tuhan subhanallah. Di na kamusuy-suya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pagtahon nito, syirk kauliya din hadila. Nangayo kau. Maun patahon niya, tayo pun pa Allah. Nangayo kau mon panuno. Dengaw, din hadila. Kabtangan. Nakasabab ito, halian sin aku, iwan sin kam. In mga biya ini. Ang pahadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lam la baqitum hadis itu kathiran wa la dahiktum qalilan." Bangsadja keingatan yung unong keingatan kulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la baqitum kathiran. Ataud to rin tangis niyo. Matiw-tiwin paghakak niyo yan. Pagkatawan niyo. Yan niya. Ando, mga palangkuhan na akong Islam. Usaluntan yung marayaw. Pupuntan yung marayaw. Hindi lasing kita niyo. Ang pagkaiwanan, dugaing. Ano, istihza. Ano kasi yan, tata? Ano kasi dinan nila? Manggura-gura sadya. Manggura-gura sadya. Di ba lang kataw-tay mangguran nila Muslim? Narinhaw ni panggura-gura. Di hadila. Subay ni mapupusing kita ni. In Allah SWT nagparman halaw. Sa Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 41. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskar qawmun min qawmin asa ay yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khayran minhum. Manggura-gura yung kamatauran. Ito ang naman ito. Kamu mga bariman. Ayaw, kung magpataas-tiasi, inusog pa, usogin, baway pa, baway, ayaw. Nasa yung kamatauran diyan, manggura-gura pa yung kayo na. Bukunhat magpatasak, manggura-gura, manggit na. Narinhaw mo tuwan, din nadila. Subhanallah. Tuntuon sing kita ni, wayroon hikalaptik sing dilatan yung malingkan, inyan kialukis. Sin sila, naraak sin Allah Ta'ala, ang kita yung kiraman katibin. Sulatun ing katan kialaptik sin dilatan yung sibu da sin adlaw iman sin dugo. Mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, then hamang napahikamula
wasin pangbura-bura. Amuin tao. Awon pinagsisikretuhan nila. Siya may magpapasampay singkatan ka sikret-sikretan. Ifsadus sir, ha? Katong pagtagharap. Ifsadus sir. Story yung doon, ay pasaplag pagkataan. Umingat ng katang tao, mas mahinang nasasaw. Subhanallah. Awang wakto, lumawag pa sin aib sin tao, isaplag pagkataan man siya. Natungtungon mo, inyan, sababan, hikasiksa, katutan sa adlaw suso. Bangin hamok kalima, makalayo kita yung 7 tahun. Lukay tan yung makasud pa pinagkajahit ng 7 tahun. Ay, subhanallah. Subay maayat in Muslim. Sabi ini mga palangkuhan na agam Islam. Sabab yan to. Lalo to din ang kapiligluhan sing amoy long ta dila ini bang di maputo sing nakuiban sing kamu. Kung tumun sing kita ni hambok kabtangan. Kita ni vista kung pasari naman ko yung napus paidat. Sa adakala amo yadto inhi katilakbo kau pa pinarka jahannam mo yalong billah 7 tahun ng layo. Ihadto ayaran tanyo, igan tanyo na yung pagpaninggad, igan tanyo na yung pagbisara sing manghi, igan tanyo na yung katana mo yung bukon marayaw mumungan, kabtangan, inyan, sa baban hikasiksa kato, iban hikabinsa na kato, kay hindi pa dunya. Amo na yan, hindi kakangi, sing kauman, amo na yan, kakangi, sing laumbay. Bang ko makarong na laumbay, magpanok na kasadya, magpaningkat na sadya. Kamihan, yung kamatauran, sa babyato, subay tanyo pinturoon na, buntulon tanyo na indila tanyo, halian tanyo na, bang gamda kita nyo nagzikir, gamda kita nyo nagbasa sa Quran, usalong tanyo, gamda kita nyo himundong, mangdi naglamot kabisara, sinhumungan marayaw, sa balando yung kapiligduhan, sindila, sin kita nyo, yan sinagi po, din ang mga kabtangan, long taway roon dabi okay ra, kasi yung tao mga yu siya pa mga kahuyaw nunok, na iso ko ako, anunok yan, pauli ako, may mga bihat to sa kuto katuhan, pang kuyabutan sing kamatay, kuya dan bila, pinagkadyahan na, yung tao magpangayo, pagkon Allah subhanahu wa ta'ala, tinaw mo yan to, tinadila sin kita nyo, maawin pagkalukyaluhi, sin family pa family, sa pagdarin ng mga dila, tao magdakat tumari, bisara tumbi kat tumari, kaiban sintay manghud kat tumari, in mga ini, subay mahali, in kamu iban sin kami, asupaya muntul in kauman, muntul in tiap-tiap suraran deng kato, bang kaayaran tanyo, indila tanyo, pasurong kita ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam sin surga, iwan sumanya in kabuhit tanyo rin diha dunya, nabilugan na kaadlaw akhirat, bang tanyo paguntulun paagaron, ingkatan kabtangan sin dila sin kita ni, maun paaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun papamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, huli dito, numahira ko kanyang sin lapal kasi iwan lasa, magsukul kanyang kadaan, wala ka mo nagdabiglaw din mo, huli halapal kasi lasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ito na pengajian ay doon nakawa na to. Dahil mga hinanglong ta sa luhay-luhay, mga hinangon si manusia, tumawawa. Ini tumabukat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mapatutlong tahalian sinabuk pahamuk ng katutanin. So, mga nagkasabot niya ito, aming kaptangan, ini bukon marayaw, manjari maglatak bihan hababaw sin ini. Ito rin nga mga laknat pagtawaran si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laun niya in laknat apabila umuwa deng halong sin simod si manusia na lumawag sin tagdapukan niya. Maglibutan halong sin gumini. Na bang siya di niya kabatukan in tagdapukan niya, yan mangarap siya pataas langit, di siya tuan palihon sin langit dunya pataas. Man jari sa isab siya magbing maripwaba. Maglawag na isab, bang wayron nakawaakan niya waktu yaon magbing madto paamoy in simud tagdapo na himumungan kaniya. Nga mo ni
amin imian kalong udupang pag-uusbihan, wayron kugdanan, magbing patao amin gimugiwaan sin ini kaptangan dupang ito. Na magbing mon pa, kuan kanya, tina magbumirang long sinanggalis. Na matimahunit, bihan, amin wayron kugdanan, na misan pa bihan, tulong taon kugdanan, aon patudyuhan, bukod sa ito kawayan sinallahu ta'ala maawon. Sabab na ang kabayaan niya pagkasilasa. Pagkasilasa kababaw singgumi, sabab in Muslim, iban Muslim, labi na tuod, mu'min, iban mu'min, kalbunyan. Yasuddu ba'duhu ba'da, kajasadin wahid. Biasa pantun hamukin hawa. Nani man jari mo, amuin laung ta binasahon, hindi nawawalan mo. Kan namin sanay mumungan ito, amuin liangan kato sinsara, bubus ngayanan kita pa. La talmizu anfusakum. Masya Allah. Baran mo, di hipapa, ini, lupas kayo mo, yung ginawaran mo, amin pamumungan mo sin, ini, bukon marayaw, intay manghud mo, sabi niya ito, magbing kayo mo, iron dapat. Magbing mo kayo mo. Sabi ito, sa lingkat-lingkat, pagpatumtum siguro na ito, insyaAllah, murah-murahan, makakakita rin ito bahagi. Amoy nasupay ipapaghali na to sin ini amal na to dahil di ako sundin mo insyaAllah subhanahu wa ta'ala manjari yato na inang pangadyan kaya niya kato abi ang waktu na ibalik ko kaniya na isabi microphone amoy magkhatang sin pangadyan nito insyaAllah iban mga kita niyo buot pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan dilan kita niyo taufik sin pangadyan nito insyaAllah subhanahu wa ta'ala tafadhal Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرنا على أعدائنا يا الله اللهم ثبت شباب المسلمين على دينك وعلى طاعتك وعلى أكرمك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله اللهم كل المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.